Te kwaro me lao do ti honoto te hera para dek ikom te here apara bishel ameo nu tiegi ni kede uitong ario ajoli tutwal i news today ilao news channel itwero ame kanchil uitong ena yeo miogi udong me itogo ubino noro te hera pol eka mena me udong ngere dula metia loyo kuch ite kwaro me lao kere kela loka tela ilao ubindo gamo tedok noto meno kena mudong eto yakina tehera me kopi ye potum te ye ober kwaro choboro kede ushuhuru ugora won koma metia loyo tieku kopi tehera pola popad man pita okalo yo tirnia kari kunu te kwaro tia tute menoto tehere eto pitubera menu tiu donya tura yite here umiyo jokene peye adugi ngola amegino kato kede ukelo yotir ni udongi ni dong kai tehera rioke ken man uchuhuru ugora karachel kede uber kwero shoboro piendong utieho gini kopa menu tie yite here me urima kori oko abichiel apara dek dukob gutumo ko apara ngwane rentin udong no kerario eno kena me tia bino me puti me jawa kanu bedo complain me atekere mo ni nutia ucho bal ni jo mo ni pokari komwa manono yele la mira lot of history wano udifari ngi wan meja ni petiku wano bino ko kadong wonya nyendo wiro kere kom ministers me do tie mono bino chwallo anda minister me culture da bino bedo ping na riamo yora ba pen kadong ba ko pel ko no pokari kere puke chai kwene kado jo bino mira lot of ya teach na me wano tiuni challenges dang beda tie ena ba chela yetu achala tela nena ko ni andu paneno moginono polere popoka ame jo tu poker me la tela ni inuoni jo adu tela tela beda ba monyek ngar chel no peti amara wotere do mi cha me yinde yini mi you testifying ai ta yinde kwanyo facts from their testimonies ai ta ruling kede yini nuoni ngato cha beda me yepe yong bala chegini moro worka nyin ko e komidai iwi yam ne lero ko so challenges no beruti eta chala tela I mi striving to making sure ni I wora nyim eto gire polere challenges a pol pepien lauti amaro ko pe won nyacha teka yi lauti yoma tek da lauti supporting yi kame wiro won nyashi anyen ketikom awor ni johera mobedo I Margarita Palace Hotel dula metia loyo kelo kuch keda loha metela tekwaro melao ubinu tushu nying olwa Leo Charles ashala witong mete hereme orima kori gun kwero ya fesi ukalo tim ameendang nutia koboni ebedo a witong yen wonya ite chele ken yamcha jong ma kucha en pe wonyu te kanoni ebedo witong olwa Leo ame otusha chala witong me orima kori utirni yani tia tera me tich karachel kere jo dushu me tehere me orima kori ento pe binu yeyi ukalo tim medok luongo chohere mor kiken me tehere guni binu tich kere gwa kuch me ridde ame ti worth 50 acres do yi tehere chawani kedang tehere kenda tu gamu kokoa I think another vision after cocoa there is another thing I'm going to bring. So John European can cow kelobera with tongue ginarting ginor repair what in here. And the china better with tongue. Your chaka problem a metie, your tewu ranyim, munukopa bote, now Macori no. And the one jolo, Anna Jolo right now, Jolo, your dude met a herring Macori, do will tea carchiel, never a dong te herring Macori. Ginamokela kumni and a coher pony, any query better with tongue merchant. Abera witong ere me no kelo kene bena man en pa bini chohere LCF enunga wotia witong ere ni kweni bena man chani wano mi tu bala mejo ya kwani kan wano terbora RDC peri security me kan nagino lawacha aleptong cha wana po mi rigin luong chohere me confusing ta here obua Tom ameda ochung kere jone mebeda witong me orima kori tenuon kwir mia bicha bishel otirni enenuoni olwa Leo Charles enaye olanyo kwir daite ye metich kere karachel amane ni ochime bedo aloba witong eno kwao
ominere okelo tim me bino note karachiel itich me dongo atehere eto dang oterni kao kwero duogo bodgi gino bino tich kere chik ikome. So ununi project sa pol wangam kel kerin kawan juti karachiel abera pol ami yo tehere abera tek because lawyer chan peyot eto kay titel ngata me tikri chente tela bera mira ka genol ngolle amemiru chente jonota ko yoto titiyo more special what to striving God men kutin wa kwan wota malo dan kwan meti in a high professional level pe mana me dan gi ko kay senior 40 do ko do pengin mun pa ko nyata ka tolli an mirna tieni minna ya fc akura luongi ya fc we do ti karachiel ana stepping down mekoni ana bedo minister moreken apati deputy akwai do ti karachiel kapuli la ko ramla ko tammi kawal le ye yini doge be deputy ana do ko komponyere monon kwacha ko yikede wan permit to deputy eto ka yinde kwera ne yang wan beauty kerchi menen ni kana du se yini perie pe nyute chala witong te ni nyute tap e ka tuma ko poyete Won kome yera Richard Ebu Odwilo oterni ani ng'eyo ni tichero wora be dang olwa ena yete lanyo kwir yunge nuongo kwir tutu 150 eka okel tim te nuongo kwir 180 wi abiro. Jingi koma. Ana no ne no tichi taka. Ata anda binu timo ginora chielo ko. Anda binu rumo boto ba. Leggo ne ba. Mia gufu kar chiel kere tam meti tichi. Ba dang ta binu winyo kwacha. Te ora maleka chiel riek. Ainang main ba da mara tek. Guma be doktor watte kere ane bu da riek. Ba dang mara. Te jak tichi ni kede guma mau yai polo boto ba. Peti ala mora na chio kede me palegi. Peti bukora me ana chio ye. Ame peda legi. Jame do muti guided by the word of God and then the power of the God. En no mio tina na tunu, kan do tunu yene. Gina do ana kobo tiene. Ikara me ana no atia ti utichi. Ana no atia ti utichi. Kuno ala ne obanga. Mi ta ka pepo kare. Anta utichi ne ana ti ni. Au come ma odangro di dipa. Anto yanda do atia chang. Ento kelo tim mitungchel ong'ata tek tutwali ene bino medde kere ticha chala witong enda otirni ene tia tera dang me poko da tehere me orima korko pien kwaro mere dang reki ubinu katu kere tam me poko tehere manoko. Anu beru gina dongo yubo. Hayuba. Amea mano te keli nyima ni miyo dana ketkia. Awor maso bedo ilango casual center. Binu kere jona Haildas ruode o jagi jo kwere jona koni jona pelohe o mian ke kena loho wano koho so dong manen pe nyurni obero tim me kuch mano tia nyurni obero tim me poko yitekhere so do ye dong ko ni chakhere dong tini ni ndo Piero Ario wot kera nyim tini orima kore adokita chona yen kwarwa po hamu hotimu kede yen po kwarwa po hamu hodang uno jo obinu po khero ko dong Piera bongwen wi Ario ene ye jo ayo angol obino duga borwa so dong joni kita dong tangi ni kere dong pedong ye winyo gini kop dang tam gini kai wil gina wila itiu kere ningo dong tie wano doka kare kita yem kwarwa wa kede. Pilau News Channel, Nyaberu Dennis Ongora, Lera City.